ڕۆژنامەوانە کە ژن یا سەرکەفتی هەیە لە ڕۆژ ئاوای کوردستانی شیرین ئیبراهیمە ji Qamişlo li gel min e Şîrîn bixêr hatî zîrekî bi rastî ez dişopînim min destpêkê xwest bizanibim Şîrîn meselen bi taybetî weke keç weke jin zehmetiyên karê rojnamegeriyê li roj avayê Kurdistanê li pêşiya we çi ne eger hebin? Dilbixwîn êvareta û karmend û bînerên Rûdawê bi xêr be. Gelek spas ji bo rapora we, spas ji bo kesên ku ew semînar hazir kirin û tê de amade bûn jî. Weke rojnamevanên jin bi rastî do jî min behs kir. Ne tenê desthilatdar mumkin e ku tadiyê li jinê bike dema ku kar dike ji ber desthilatdar li te nare tu jinê yan mêre zilam e. Li te nere tu pêre yan tu li dijî wê tu dixeta wê de ye tiştê ku ew dixwaze îdeolojiya wê tu belav dike an na. Lê civak bi xwe hîn negihîştiye ew asta ku ez behsa salên destpêkê dikim bi taybetî anha roj baş hatiye guhertin ew jî bi ked û saya rojnamevanên ku şehîd ketin û ê ku xetan ha kar dikin ên jin bi taybet rehma Xwedê li wan be silav ji bo giyanê wanî pak û paqij. Jin civak jî wê qebûl nedikir tu dizane lê civaka me belkî hunermendên jin jî heta radeyekê salên destpêka şoreşa Sûrî ez behs dikim heta wê demê rewşa aborî a civakê nehatibû guhertin ji ber ku aborî a ku nasîna civakê yan bîr û baweriyên civakê jî diguhere baş diguhere heta wê demê nehatibû guhertin yanî li rojnamerîn weke tiştekî ez bêjim bibûrin vê gotinê weke tiştekî eyb ku kar bike yanî çawa tê here nav zilaman mêran kar bike tê çawa bi saetên dirêj kar bike li derve tê çawa here ji xwe devera me deverek germ bû qadeke şer bû çawa wê karibin herin cê şer wê çawa tevlî xortan bibin wê çawa xwe xelas ke yanî heta niha ez nas dikim hevalên me hene keçin qîzin ew nikarin bikên deverna têra xwe zîrek û jê hatîne ji ber ku ew jinin. Çima ji ber ku wê malbata wan yan jî ji nêrîna civakê ditirsin nikarin bigihên aniyên şer. Derfetê didin hevalên xwe ên zilam. Ji war dibêjin dibe vaye û karin kar bikin ji bedêla me ji ber ku ême em derkevin ji bilî şofêr gerek hinek bi me re bin wek murafeqa yani بپارێزن parastina me bikin yani. ئەو زەحمەتیە کە سەرەکە بوو پێشیاوە شیرین ینی یان ji alî malbatê ve tu dibêjî yanî malbatê rê nedda ku hûn bi tena xwe biçin meselen şer romal bikin yan jî cihekî ku bûyerên şer lê hene mesela weke nimûne biçine kampa holê romal bikin. Dizane dilbixwîn tu baş dizane û helbet bînerên Rûdawê jî zanin. Em nikarin bêjin civaka Kurdî li ser astekê ye hemû wek hevdû difikirin hemû wek hevdû zarokê xwe radikin yan qîzê xwe radikin. Yani car canan heger malbat partî bin yani tevlî partiya bûne yan jî heger bav xwende be yan dê xwende be yani cudahî heye bi rastî di rakirina qîzê de û xortan de doktorê mala de civaka rojname. Tiştekî din. Hin malbat alîkariya qîzê xwe û keçê xwe dikirin ku ew karibin berî mêran bigihên cê şer û aniyên şer û dengê wan bilind bin û hin malbat jî yanî ji hawirdora xwe sînor datanîn ji xwe û malbatê xwe. Tiştekî din Şirîn rojnamegeriya bi zimanê Kurdî bi pêşketiya li roj avayê Kurdistanê tu zanî berê mesela Kurdî qedexe bû lê di van salên dawê de Kurdî serbest e yanî hezkirin û şewqa ji bo rojnamegeriya Kurdî li roj avayê Kurdistanê pêşketiye? Helbet çêbûye ji ber ku di salên destpêkê de ji xwe berê me TV hebû û ragihandina Herêma Kurdistanê berê hebû ezmûna wan berî ameye lê li Rojavayê Kurdistanê me dest pê kir bi şoreşa Sûrî re û bi avakirina rêveberiya xwe ser li deverê. Lê wek em bêjin zimanek ku em hemû li ser li hev bikin wek bi erebî bêjin erebiya fusxa ku li cem me hebe li cem Kurdên Rojava ez behsa wan dikim زحمت بو gelek peyv têgeh gotin
جدا بون مش دفرك حتى دفرك جدا بون دباكو از بيجي منو تجهان هناك دن بين انو تجهين هناك دن بين بيامير يعني افجي زحمتيك بو براسيد بيش يامده دما ام بزمانك خرو دا اخذين دريا كاري خره هلكيج مرد قوت ام جوا فهم ناكن من دركتنج بو ام جوا فهم بكن يعني بو مجمر بيجن فا ام زماني كردي باش دزانن ابا يجي كلامك بو براسي يجار مشخور ريد ديتن ريك اورتا كو ام كاربن او تجهن كردي اي باقج اي خرو راس درباسي بيفي خو بكن ام شيروفا بكن خلكيره بما بس تعمل خلو داوي جي جار جارنا ولو دكر بيامني ريوانش بركو او باش جواك اخو فهم دكن ايجو فهم بك هالبت روجنا ما جيت في جواك فهم بك يعني ما افريك جو خرد ديت ليه افكارك اكاديمي جردفي زانست وزمان زاني كل روج افاهن دكارن جهري ما كردستان عراق جي فيدا بكن كو كار بكن هاجي سري مبلنت كو زانينغها روج افاجي جمع هي هالبت زمان زان كار دكن كو بيش خينن يعني وكو لجمع عربان مجمع اللغة العربية هي جاي يقول جم كرداجي تشيبب زمانك يعني فرهنجك تشيبب و ام تشيب كار بينن كرديا و پیش کتیه مثلا اوه چی کردیا یک کرتی چی از تنها ام هر یک جماج نافچه که روش اوه کردستانه نه از تن به کردی داخفن کردیا ماجی گله کی نیزی که هوا کردیا که گله کی پاکشی اگر مافی وهات خوارن شیرین و که روزنامه‌وان سندیکای که کون بچن لی مافی خوب پاریزن و داخواز مافی خوب کن و به پاریز مثلا او سندیکا یعنی او سازی هل بتهيأ جبركو هجر نولو باناوي بن بيكرين انكو دسبيكي هبون دسالين دسبيكي دس افاكرنا ريفا بريا خسر وبردوام كربانا لي جبركو روجنا مافانان هفدو قرت علي كاريا هفدو كر جبركو دسلاتا جو هيجي نحتا داويا ري جو هي خفد قرت ليل روجنا مافانان جو داري دكر بشيورا وانجي جار جار نار دكر اف از بيجم اتموسفيرا كوماتيد كار دكر باش تربو مكاريبو بخرطبونا خوا بنطواندنا السري خوا ام جخور جيكي ببيننكو ام كار بكن لغور بيفانو بوهايين روجنا مجريانا في دولتي إجا هنا سنديكا يعني يكتيا راك عندنا آزاد هاي مجهية هجر فان صالي داوي ب هناك روجنا مفان راسي بن بيكرنا اندهات أو بوارد سكني تورا مدياكارين يان روجنا مفانين كرد لسوريا جي هي دباغو هناك دنها نبلا ببورن هنا اللي تشهي دلبخين راسي أو حالاقو أم وكث هفدود جرين او قال لك يخرطبوش برجو دسبيكي سنديكا نخرطبون كاس خرطبون كساياتي خرطبون يعني ما امباش تجشتبون هقال دل بخين راسي بن بيكرنا كيبي وسبا شيرين جي راسي تعدايا كيبي برولو جمر جرينج بوغو تشكسي د فيواري د كاردكن او ازادو باراسي بن ما دوزا في كيدكر مكاريبو ام بسر دكتن حتى نهاجي فاي دسلاتا جو هي اطارن جو هن لما جو داري دكن دخوازن جانا دشينن دو مروجي بالشورى مدكن دبيجن كانرينا وشي يعني قانون يعني ياسايا راك عندنا دما جو دركت بيرامن بلكي نزي صالك جي برونشتن تشدبون بروجنا مفانان رودنشتن نريني واندستن بشتي جو لائحه تنفيذي شخو عجيب جيكر دركت لیسته گله کس جه نرازی بون تشتیگو روزنامه مفان بتایبت جه نرازی بون تشتیگو تدهات لی دیساجی لبر خود دن دیساجی سیمیناره که دوک آدو ام بدنگی بلند آخذن ام دبیجن اف ایش شامیه اف تشتی باش بو ملگور ویکار کر اف تشتیگو ام دخوازن باش تر ببه اوا یاد هله کو سباروجا ما مروگش بیند بگوی سباروجا که باش بج بو کاری روزنامه‌گری و بو آزادی گشتی قال لك سباس شيرين إبراهيم روزنامه‌وان کرد جباجار قامشلو. باش